Kaying Kashari District kala Pynwai no haka arpuar tarik ya ka Mokotduma Pyrshah ya ka Joint Action Committee of Commercial Vehicle JACCV halor ka jingkhang ya ki kali kamai ha ka snam arhajar arphuway na kadaw ka jing kiudor ka umpnyang petrol. Uba Wandenbok Jerwa Chairman ka JACCV ula penpau ya ka jing ngongu iki muktiar jong ka ni ka seng ki balaya sa ting banyada ya ka jing le jong ka JACCV hakitu kisnam ka jing shimbanta juki nongnya abat kitrai kali ha ka strike along daga mons ngobha balapan bor danu laong uba jarwa nakliang ka Joint Action Committee of Commercial Vehicle mata sni aku boleh sikade ya ka Iingbishar Bodon ba kala penkut ya kini kakis ke jungi mentang sini harwi dei bar ka jini ki jungi mensua hausna marjar huai na mentang jingki dor takha kumpnyang te sibon jingile nak lang jungi hadian ba ka sarkar kala sngap ya ke ba mangi hi kum kaseng ni adawa ba masndep covid hi pintiu ba impnyang te nak lang jungi hi ngim sulak su banong ba ngin ya kamay ngin ya kaji masih ni habis sange lakaman subha ikali kamay kijungi lakumba arte utami ke nadu nang tu hadu kat mata ngiya kijungi kun kijungi nimba kakias bak sarkar nama bangsa akis sarkar nimba kijungi ki kijungi ke menta sngi pangilayo kijungi besar ke bahok nak liang ka jungi bangnya aku beli sikade ya ka Iingbishar Bodon bat nong besar Bodon jungi nimba kijungi penyesat jungi bayar jungi di sir KS khasinews ba hadu kam tasni lapun kot ikni kes ba ni kum pasang hi ni ai kijing play kapang na kumta Iingbishar ba nong esa na kalang kasang